به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکترین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم. شام شنبه است و این لحظه ما و شما آماده هستیم برنامه دانش و سنجش را چون عنعنه آغاز کنیم. هر یک از شما میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید و هر یک از شما میتوانید در برنامه ما در زینه های اول و برد کنید. من این لحظه طرز وارد شدن را به شبکه ما و طرز آبونه شدن را برای شما در اکران نشان میدم. تماشابینان عزیز، حتما آنهایی که این لحظه ما را در شبکه قرآن دستور عملی انسان تماشا میکنند و یا در فیسبوک ما را تماشا میکنید، شما نیز میتوانید به شبکه های ما آبونه شوید. و اگر که صدا همه خوب است و اگر شما ما را خوب میشنوید، زیر چت نوشته کنید، چون برنامه ما افیری مستقیم است تا ما دانیم که همش خوب است. همانهایی که این لحظه ها پیوست شدید، شما را خوش آمدید میگم. تماشابینان عزیز، آنهایی که ما را در شبکه قرآن دستور عملی انسان تماشا میکنید و آنهایی که در فیسبوک تماشا میکنید، به شبکه اصلی دانش و سنجش آبونه شوید. من این لحظه نشان میدم. ببینید، در یوتیوب خود دانش و سنجش نوشته میکنید و در سطرهای اول شبکه اصلی ما پیدا می شود. دانش و سنجش چنین نوشته شده است. خب انا همین است شبکه اصلی دانش و سنجش که افیر مستقیم همیشگی روزهای شنبه در انا همین جا برای شما پیشکش کرده می شود. حتما در آن جایی که پادپیسات نوشته شده است به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید و آن جایی که زنگولچه است، زنگولچه را پخش کنید تا که هر زمان هرگاهی که برنامه ما آماده شود، هر هفته روزهای شنبه، به شما خبر آماده می رسد که برنامه آغاز شد و شما از اولین ها شده به برنامه ما می توانید که پیوست شوید. و این بود کوتاه درباره چگونه آبونه شدن به شبکه دانش و سنجش بود. و این لحظه ها انشالله ما و شما برنامه دانش و سنجش را آغاز میکنیم و گیم پین را این لحظه ها من برای شما اعلان میکنم. روی اکران شما میتوانید داخل به برنامه شوید. مرحمت. 643 15 88 انا همین است گیم پین برای قسمتی اولی بازی ما. خب ببخشید، من این لحظه اکران را باز درست کنم تا که همه ما و شما داخل شده توانیم. 643 15 88 داخل شوید. مرحمت. هر یکی شما را خوش آمدید میگم. تماشابینان عزیز، تشکر برای نوشته های خوب شما، برای سخن های نیکی شما. اینجا تماشابین ما علی عمر نوشته کردند که خیلی شاد می شوند از برنامه ما نیست. واقعا همین گونه هستیم، چون هر هفته روزهای شنبه من نیز مثل شما تماشابینان عزیز یک مراتب باز کتاب ها را
аз назар мегузаронам ва ин боис мешавад, ки дубора баъзе он чизҳое ки фаромӯш мекунем, такрор мекунем. Воқеан такрор кардан хеле фоида дорад, чун бисёр чиз аз он сабабе ки зиндагии мо, ҳаёт имрӯз ин қадар ҳаёти осон нест, ҳамешагӣ пайи кору рӯзгор ҳастем. Аз ин хотир барои мо то ки фаромӯш накунем ҳама чиро, як бори дигар такрор кардан хеле фоидаҳои зиёд меорад. хуб, инҷо тамошобини мо навишта карданд, ки худатонро муаррифӣ кунед. Тамошобини азиз, номи ман дар поён навишта шудааст. Акмал Мансуров ҳастам. Ва баъзеҳо боз рақами телефони моро мепурсанд, мегӯянд, ки мо мехоҳем бо шумо дар алоқа бошем. Рақами телефони мо дар поён ватсапи мо навишта шудааст. Шумо ҳамешагӣ мебинед ана ҳамон титре, ки дар поён ҳаст, онҷо рақами телефони мо ҳаст. Аммо фақат барои занг задан не, балки SMS навишта кунед, ё ин ки саволҳоятон, агар саволҳо дошта бошед, он саволро навишта кунед, ё ин ки ба таври овозӣ равон кунед. Онҷо ба ватсапи мо як нафар не, балки чанд нафар ҳастанд, ки ҷавоб мегӯянд. Иншаллоҳ ба баъзе саволҳои шумо, агар ки марбут ба саволҳои шаръӣ бошад, мо он саволҳоро, ҷавобашро аз аҳли илм мепурсем ва баъдан он ҷавобро барои шумо равон мекунем. Худи худамон ба саволҳои шаръӣ ҷавоб намегӯем. Ва мебинам, ки 21 нафар дар қисмати аввали барномаи мо 22 нафар шуданд. Хеле хуб, дохил шуданд. хеле хуб, хушомадед мегӯям ҳамаи шуморо. Дар воқеъ амр ба маъруф ва наҳӣ аз мункар кардан барои ҳар як аз мову шумо аст. Чун агар дар хотир дошта бошед, мо бисёр дар бораи яке аз оятҳои сураи Оли Имрон гуфта гузашта будем ва як бори дигар ман такрор мекунам. Сураи Оли Имрон ояти 110: шумо беҳтарин уммат будед, ки интихоб шудаед барои мардумон, ки ба корҳои писандида амр намуда ва аз корҳои нописанд манъ менамоед. Яъне Аллоҳ таоло мову шуморо беҳтарини уммат гуфтааст, ки интихоб шудаем. Аз ин хотир ҳар кас аз мову шумо як оятеро ҳаддиақал донад ба дигарон расонад. Ва ба ин монанд хеле бисёр аст. Иншааллоҳ мо боз дар ин бора зиёдтар дар барномаҳои алоҳида бо шумо гуфта мегузарем. Ва онҳое ки дар шабакаи Қуръон Дастурамали инсон моро тамошо мекунед, марҳамат ба шабакаи дониш ва санҷиш пайваст шавед. Шабакае ки ҳар ҳафта дар онҷо барномаи мо мустақим пешкаши шумо мешавад. Машааллоҳ, ман мебинам, ки ин лаҳзаҳо аллакай 28 нафар шудем. хеле хуб. 30 нафар. Машааллоҳ. Муратов, ташаккур барои шумо. Аллоҳ подоши некатон диҳад ба шумо. 2 сол, воқеан қариб 2 сол мешавад ба барномаи дониш ва санҷиш. Умедворем, ки баъд аз чанд вақти дигар иштирокчиёни барномаи мо то ба 100 нафар мерасад. Умедворем. хуб, 30 нафар шудем ва оғоз мекунем. Бисмиллаҳ. саволи аввал:
کدام سوره دل قرآن است یا دل قرآن میگویند؟ یاسین، ملک، اخلاص و یا این گونه سوره نیست. کدام سوره دل قرآن است؟ با دلیل، اگر دلیل باشد. و 30 ثانیه وقت داشتیم. جوابهای درست ندیدم در چت ما. تنها یک نفر گفت این گونه سوره نیست. بله، این گونه سوره نیست. یعنی آن شاید که آن حدیث هایی که هست حدیث هایی صحیح نباشد که دلی قرآن گفته شده باشد. و خب یک نفر همگی جوابی درست گفتند. اکثریت جوابهایشان خطا بود. میگذاریم به سوالی دیگر. ماشاءالله، حسن حسین جوابی درست گفتند. بعد نازل شدن کدام سوره محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر شد؟ سوره فاتحه، بقره، مدثر، فرقان. کدامش درست است؟ بعدی نازل شدن کدام سوره محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر شد؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. من فکر میکردم که راما جوابی درست گفتند و عبدالله جوابی درست گفتند و همگی 7 نفر جوابهای درست گفتند. بله، سوره مدثر، سوره رقمی 74. بیایید کمی از همین سوره میخوانیم و شاید که به خاطر شما نیز میزند. برای چی؟ با آمدن به نازل شدن همین سوره رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر شد. در ترجمه معنا آیت 1: ای جامه در سر کشیده، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جامه در سر کشیده بودند. برخیز از جای خوابت، پس بیم ده آدمان را از عذاب الله. و تکبیر و تعظیم و عبادت را مخصوص پروردگارت کردان و جامعت را از نجاست ها پاکیزه دار. یعنی پاکی ظاهری نشانه پاکی باطنی است. و دوامت کن دوری جستن را از بت‌ها و از کارهای شرک، پس به آنها نزدیکی مکن. یعنی و از پلیدی دوری کن و چیزی مده که بیش از آن چشم داشته باشی. و برای رازگی پروردگارت بر امر و نهیهایش صابر باش. و این 7 آیتی سوره مدثر را من برای شما ترجمه معنایش را خواندم و جوابی درست همین بود. 7 نفر در داخل برنامه ما جوابهایی درست گفتید. خیلی خوب. تماشابینان عزیز، همانهایی که حاضر پیوست شدید لایک مانید زیر این آور تا که دیگر را تماشا کنند و در ایما و واتساپ و فیسبوکتان میتوانید به دیگران آزمون ما را فرستید تا که دیگران نیز به ما پیوست شوند و در آزمون اشتراک کنند. اگر امروز نتوانستند هفته دیگر انشالله. و خب بیایید اکنون میبینیم که ها به پیش بر آمدند. مهرانه محمد، صبر عمر و با صبران هایی که در جاهای اول هستید. و خب اینجا یکی از تماشابینی ما نوروز تیجه داخل شدن نتوانستند و 2 هفته باز داخل شدن نمیتوانند. از مدیراتور خواهش میکردم که زیر چت
фаҳмотар навишта кунед, то ки ин бародари мо, тамошобини мо тавонанд дохил шаванд ба Kahoot, чун мо ҳар ҳафта мефаҳмонем, аммо онҳое ки навакак бори аввал тамошо мекунанд, шояд ки тарзи дохилшавиро намедонанд. Аз ин хотир мо шумо онҳое ки медонем, барои онҳое ки намедонанд каме кӯмак мекардем, то ки дохил шуда тавонанд. Ва хуб, давом медиҳем, тамошобинони азиз. саволи 3: кадоме аз инон дар Қуръон нест? Малах, шабушк, қурбоқа ва парвона ҳамааш ҳаст. Кадомаш дуруст аст? Кадоме аз ин вариантҳо дар Қуръон нест? саволро дуруст гӯш кунед ва баъдан ҷавоб гӯед. Инак вариантҳои шумо. хеле хуб, ва 5 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. ҳамааш ҳаст. ҳам малах, ҳам шабушк, ҳам қурбоқа ва ҳам парвона. ҳамааш ҳаст. хеле хуб, Тоиба Солеҳ дар ҷавоби дуруст гуфтанд, Парвина Самадова низ ҷавоби дуруст гуфтанд. Биёед барои ин ки баъзе шакку шубҳа аз диламон дур шавад, ман боварӣ дорам ки ҳеҷ кас шакку шубҳаам надорад, ба ҳар ҳол як бор дида мебароем бо шумо. Сураи рақами 7, яъне сураи Аъроф, дар сураи Аъроф омадааст. тарҷумаи маъно: пас бар онон тӯфон ва малах ва шабушк ва қурбоқаҳо ва рӯди пури хун фиристодем, ки нишонаҳои ҷудо аз ҳам ва паёпай буданд. Пас боз ҳам гарданкашӣ карданд ва гурӯҳи гунаҳгор буданд. хуб, мо инҷо малахро ном гирифтем, шабушкро ном гирифтем ва қурбоқаро. акнун парвона боқӣ мондааст. сураи 101, сураи Қориа. нигоҳ кунед, сураи Қориа, ояти 4. тарҷумаи маъно: рӯзест ки мардумон ҳамчун парвонаҳои пароканда хоҳанд буд. ё ин ки парвонаро дар баъзе минтақаҳо шапарак ҳам мегӯянд. дар сураи Алқориа ояти 4 омадааст: рӯзест ки мардумон ҳамчун парвонаҳои пароканда хоҳанд буд ва кӯҳҳо монанди пашми задашуда ба халлоҷӣ парешон карда шуда хоҳанд шуд. ва инҷо парвона ҳам ҳаст, яъне ки ҳамааш ҳаст. ҳамагӣ 5 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. инак биёед бубинем киё ба пеш баромаданд. муҳаммад, Тоиба Солеҳ, боз Муҳаммад, Амриддин, Абу Абдураҳмон, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. муборак бошад ва биёед давом медиҳем. рақобати хеле хуб, тамошобинони азиз. Биёед онҳое ки имрӯз бо мо нестанд, онҳое ки мо шумо дӯст медорем, даъват кунед онҳоро, то ки якҷоя бо шумо рақобат кунанд. ҳар касе ки аввалин шуда ранги дуруст ва намун ба савол ҷавоби дурустро зер мекунад, онҳо ба пеш мебаранд. Ман медонам ки аксар аз шумо ҷавобҳоятон дуруст аст ва бисёре аз шумо мегӯед ки ҷавобҳои дурустро пахш мекунем, аммо ба пеш намебароем. ҳама онҳое ки аввалин шуда ҷавоби дурустро ранги дурустро зер мекунед, шумо холатон нисбат ба онҳое ки дертар аз шумо ранги дурустро интихоб мекунанд, шумо пештар мебароед. яъне ки ҳам аввалин инҷо чусту чолокӣ ҳам лозим аст. барои ҳамин кӯшиш кунед, тамошобинони азиз, онҳое ки дар ҷои аввал нестед, иншалло ба пеш мебароед. саволи 4: чанд бор калимаи уф дар Қуръон омадааст? 1 бор, 3 бор, субҳаналлоҳ, 3 бор ва ё 0 бор? 1 бор, 3 бор ё 0? кадомаш дуруст аст?
خب اینجا 1 بار، 3 بار و یا 0. خیلی خوب. هر کسی که همین رنگی 2 نفر و 6 نفر جوابهای درست گفتن، یعنی که 3 بار. 3 بار درست است. و اینجا با بعضی سبب‌های تکنیکی من 3 رو 2 بار نوشته کردم، اما جواب درست 3 بار آمده است. کلمه اوف در قرآن 3 بار آمده است. و بیایید ما و شما این لحظه تماشابینان عزیز دیده میبرایم. همه میدونند در سوره اسراء درباره والدین کلمه اوف آمده است و این را بدون گفتن من هم همگان میدونند. از این خاطر اکثریت 1 را انتخاب کردند، یعنی 12 نفر رو دیدم که 1 را انتخاب کردند. و ما و شما این لحظه تماشابینان عزیز به خاطر که به ما یادرسی شود، بیایید 1 بار همین سوره هایی که در آن اوف گفته شده است دیده میبرایم، ترجمه معنایش را، و از این پند هم میگیریم انشاءالله. در سوره اسراء آیت 23 پروردگارت فرمان داده است که ای انسان جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، علال خصوص در سن پیران سالیشان. اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها در نزد تو به سن پیری رسند، به آنان اوف مگو، به سر آنها فریاد مزن و با احترام با آنان سخن بگوی. این از تفسیر سعدی بود. یعنی اینجا پند و یا چیزی ضروری، نصیحت برای فرزندان. در دوام آیه چنین آمده است: در برابرشان از روی مهربانی بازوی خاکساری را پست کن. یعنی نه از روی ترس و نه از برای امیدواری آنها. و بگو ای پروردگار من، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند بر آنها رحمت آور. یعنی که دعای نیک کن بر والدین، یعنی هم در حیات و هم بعد از حیاتشان. از تفسیر سعدی. و در دوامش چنین آمده است: و ای مردم، پروردگارتان از هر کسی دیگر به آنچه در دلهایتان میگذرد از نیکویی به پدر و مادر و نافرمانیشان داناتر است. و اگر از صالحان و فرمانبرداران حقوق پدر و مادر باشد، پس او تعالی همیشه توبه کنندگان را بخشنده است. یعنی همین 3 آیت درباره احترام پدر و مادر از سوره اسراء آمده است. و اما امروز ببینید که از آن سببه که ما از تعلیمی که ما رو در قرآن میدهد از آن دور شدیم، و این سبب شد که فرزندان و اکثریت فرزندان همون احترام پدر و مادر را نمی کنند و به این زمانه را باز گناهگار هم میکنند. گویا که زمانه این گونه بوده است و امروز موافق این زمانه فرزندان هر چی خواهند میکنند، هر چی خیلی که میخواهند میتوانند با والدینشان گپ زنند. اما چنین نیست. این دوری
бузургон, калонсолон, волидайн аз ислом аст. яъне ислом тарбияи нек ва ягон чизи баде дар ислом нест, чун қуръону суннати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам танҳо ва танҳо ба некиҳо даъват мекунад. ва ин аст камбудии мо, ки тарбияи фарзандро мехоҳем ки ба монанди амрикоӣ бошанд ва кӯшиш мекунанд ки ба мисли аврупоӣ бошанд ва хислат низ иваз мешавад. ин айби худи бузургон ва падармодарон ва онҳое ки фарзандашонро мехоҳанд аврупоӣ тарбия кунанд. чун дар аврупо онҳое ки зиндагӣ мекунанд медонанд фарзанд аз падар ҷудо, зан аз шавҳар ҷудо, яъне онҳо зану шавҳар бошанд ҳам дар аврупо масалан вақте ки ба тарабхона мераванду аксарияти онҳо алоҳида ба маблағашон месупоранд, маблағи хӯрокро. ё ин ки дар хона аврупоиҳо ҳама якҷо на ҳама якҷо хӯрок мехӯранд, бале ҳаст хеле камтаринҳо, аксарият худашон барои худашон хӯрок тайёр мекунанд. яъне мисле ки он анъанае ки мусалмонҳо доранд, аз ин анъанаҳо дур ҳастанд. аз ин хотир бояд ки мо шумо кӯшишҳо кунем, тамошобинони азиз. ба аврупоӣ монанд шудан ин ифтихор нест, ё ба амрикоӣ монанд шудан ин ифтихор нест. ба мусалмон монанд шудан ин ифтихор аст, ба саҳобагон, ба тобиин. ман нагуфтам ки ба пайғамбар монанд шавед саллаллоҳу алайҳи васаллам, чун мо фарсахҳо дур шуда ва рафта истодаем рӯз аз рӯз. хуб, тамошобинони азиз, ва биёед аз мавзӯъ дур нашавем. аллоҳ пок аст. ва дар сураи анбиё ояти 67 низ як бори дигар уф такрор шудааст. ва дар тарҷумаи маъно чунин омадааст: вой бар шумо ва вой бар чизҳое ки ба ҷои Аллоҳ мепарастед. оё хирад намеварзед? агар шумо арабияшро гӯш кунед, аввалин калимае ки оғоз мешавад уф аст. инҷо дар сураи анбиё ояти 67 барои ёдрасӣ барои шумо. ва бори сеюм, гуфтем ки 3 бор. бори сеюм дар сураи аҳқоф ояти 16 омада расидааст. бояд ин ана ҳамин тарҷумаи маъноро ман барои шумо хонам, чун панд аст. чунин омадааст: онон касоне ҳастанд, ки бо некӯтарин корҳояшон мо некӯтарин корҳояшонро мепазирем ва аз гуноҳонашон мегузарем ва дар зумраи аҳли биҳиштанд. ин ваъдаи ростест, ки ба он навид дода шуданд. ва дар давоми оят чунин омадааст: ва касе ки ба падару модараш гуфт уф безорам, яъне ки безорам, уф маънояш безорам, ба ҳамин монанд маъниҳо дорад. аз шумо, як бори дигар такрор мекунам: ва касе ки ба падару модараш гуфт уф аз шумо, оё ба ман ваъда медиҳед, ки аз гӯрам зинда берун оварда хоҳам шуд, ва ҳол он ки мардуме пеш аз ман буданд ва зинда нашуданд. ва он ду, яъне волидайн, аз даргоҳи Аллоҳ мепурсанд ҳидояташро ва гӯянд: вой бар ту имон биовар, ки албатта ваъдаи Аллоҳ ҳақ аст, ҳамаро зинда мекунад. мегӯяд, яъне инҳо, яъне ончи ки шумо дар бораи зинда шудани пас аз марг мегӯед, ҷуз ҳамон афсонаҳои пешиниён нест. яъне ана ҳамон боз фарзанд мегуфтааст. ва ин ана ҳамин оят, тамошобинони азиз, аз сураи аҳқоф ояти 17
таъсир дорад барои аксарият мардуми имрӯзаи мо. На танҳо барои фарзандон. Бисёреҳо мегӯянд, ки ҳамин гапе, ки зиёда аз 1400 сол пештар дар Қуръон омадааст, уф, яъне безорам аз шумо, оё ба ман ваъда медиҳед, ки аз гӯрам зинда берун оварда хоҳам шуд, ва ҳол он ки мардуме пеш аз ман буданд ва зинда нашудаанд. ин суханҳоро имрӯз бисёреҳо мегӯяд, яъне ки мо надидем, ки касе мурд ва боз зинда шуд. ла ҳавла ва ла қуввата илля биллаҳ. Ва ин буд дар ҷойи сеюм дар Қуръон уф гуфта шудааст. Яъне мо ҳар сеашро якҷоя бо шумо дида баромадем, тамошобинони азиз. Ва хуб, акнун биёед ба мебинем, ки ё ба пеш гузаштан ва ба саволи дигар мегузарем. муҳаммад сабр ва боз сабр ва Тоиба Солеҳ ва Муҳаммад, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед, ҳамчунин боз 5 зина ба боло сиёҳуш низ баромадед. хеле хуб. саволи 5. ҳадис: ҳар кас ки сураи Қуръонро аз худ кунад, вай олим аст. Яъне чанд сураи Қуръонро ҳар касе ки аз худ мекунад, олим будааст. 5, 7, ними Қуръон ва чунин нест. Кадомаш дуруст аст? ҳар кас ки сураи Қуръонро аз худ кунад, яъне як шумора ё сураи Қуръонро аз худ кунад, вай олим аст. яъне донишманд аст маънияш. хуб, 5 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, ҳадис аст. ҳар касе ки 7 сураи аввали Қуръони Каримро аз худ мекунанд, олим, яъне донишманд ҳастанд. шайх Албонӣ гуфтааст, ки 7 сураи аввали Қуръон, яъне сураҳои дароз, сураи Бақара то сураи Тавба. ва инҷо ман сураи Бақара, сураи Оли Имрон, сураи Нисо, сураи Моида, Анъом, Аъроф ва Тавбаро ҳар касе ки аз ёд кунад, донишманд гуфта мешудааст. ва ин ҷавоби дуруст буд. Ҳамагӣ 5 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтед. Хеле хуб, тамошобинони азиз, ва рақобати хеле хуб рафта истодааст ин лаҳзаҳо. ва мову шумо ин лаҳза боз давом медиҳем. муҳаммад сабр, Умар ва сабр ва Тоиба Солеҳ, онҳое ки дар ҷойҳои аввал ҳастед. хеле хуб. ва онҳое ки навакак пайваст шудед ба шабакаи Қуръон Дастуромали Инсон ва шабакаи Дониш ва Санҷиш, хуш омадед мегӯям. Онҳое ки дар шабакаи Қуръон Дастуромали Инсон тамошо мекунед, мо на ҳама вақт, на ҳар ҳафта дар шабакаи Қуръон Дастуромали Инсон барномаро пешкаши шумо мекунем. Аз ин хотир ба шабакаи Дониш ва Санҷиш обуна шавед, чун ҳафтаи дигар аз ин барнома истифода намекунем, чун ин барномаро мо танҳо барои як моҳ харида будем ва то ҳафтаи дигар маблағаш тамом мешавад. Аз ин хотир мо аз барномаи дигар истифода мекунем, танҳо дар як шабака. Дар Фейсбук ҳам намешавад. Аз ин хотир онҳое ки дар Фейсбук тамошо мекунед моро ва онҳое ки дар дигар шабакаҳои ютубӣ тамошо мекунед, ҳатман ба шабакаи Дониш ва Санҷиш обуна шавед, чун эфири мустақим дар шабакаи ютубии Дониш ва Санҷиш пешниҳоди шумо мешавад. ба саволи дигар мегзарем. сураи Бақара далел ба кадоме аз ин қавмҳо нозил шуда буд? бар зидди масеҳиён, бар зидди яҳудон, бар зидди ҳиндуҳо, бар зидди амрикоиҳо кадомаш дуруст аст? сураи Бақара далел ба кадом аз ин қавмҳо нозил шуда буд?
хуб, ҷавобҳои дурустро ман мебинам. омода расид. Аз Асия, аз Муратов, Тоиба Солеҳ, Эраҷон Ғайратов ва 19 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Бале, сураи Бақара далел бар зидди яҳудон нозил шуда буд. Ана ҳамин ҷавоби дуруст буд. Муҳаммад Сабр Умар Муҳаммад Абу Абдураҳмон, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. Ва дар воқеъ Муҳаммад хеле холҳои зиёд ҳам доранд аз дигарон. Дар боло ҳастед, муборак бошад. давом медиҳем. сураи Оли Имрон аз чанд оят иборат аст? тарҷумаи маънои сураи Оли Имрон дар шабакаи телеграмии мо низ ҳаст. аз чанд оят иборат аст он шумораҳое ки шумо мебинед? 286, 124, 200 ва ё 9. Тоиба Солеҳ дуруст гуфтед. Қуръони Карим дуруст гуфтед. Иди Модинаева дуруст гуфтед. Таманно Ҳикматов дуруст гуфтед. Ва бале, 200 оят аст сураи Оли Имрон ва 10 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле хуб. ва дар воқеъ ман тарҷумаи маънои сураи Оли Имронро, чун мо ду тарҷума дорем, ду тарҷумаи маънои сураи Оли Имрон дорем. Якеаш бо садои бародари мо қори Сиратуллоҳ сабт шудааст. бениҳоят тарҷумаи хуб омадааст ва тарҷумаи маъно аз тафсир дар равиши муяссар гирифта шудааст ва он ҷо хеле возеҳ ва осонфаҳм аст. ҳар касе аз шумо агар хоста бошед метавонед mp3 онро дар шабакаи телеграмии мо гӯш кунед, дастрас кунед ва ҳамчунин боз дар шабакаи ютубии Қуръон дастурамали инсон низ он тарҷума ҳаст. ба бисёр саволҳое ки мову шумо дар рӯзгор дорем ва имрӯз дорем, ба саволҳои мо ҷавоб мегӯяд. ҳарчанде ки Қуръони Карим зиёда аз 1400 сол пеш нозил шудааст, аммо ба саволҳои мо имрӯз ва дар гузашта ҷавоб гуфта буд ва боз дар оянда ҷавоб хоҳад гуфт. ва ин ҳақиқат аст. киё ба пеш гузаштанд? ҷойҳои аввал Сабр муборак бошад. Умар ҷойи дуюм муборак бошад ва ҷойи аввал насиби Муҳаммад гардид. Муборак бошад. ҳамчунин Амриддин ва Тоиба Солеҳ низ дар ҷойҳои намоён будед. як бори дигар ман экранро нишон медиҳам. Экрани мо хуб. як бори дигар тамошо мекунем, тамошобинони азиз. Сабр ҷойи сеюм муборак бошад. Умар ҷойи дуюм, ҷойи аввал насиби Муҳаммад гардид. Амриддин ва Тоиба Солеҳ низ дар ҷойҳои намоён будед. Шуморо низ самимона табрик мекунам. ва тамошобинони азиз, ин лаҳза ман қисмати дигари бозиро омода мекунам, то ки мову шумо тавонем дар он иштирок кунем. дар воқеъ як аҷиб аст. имрӯз мо техникаро мову шумо аз тарафи дурусташ истифода мекунем ва бубинед ки мову шумо дар ҳар гӯшаву канори дунё ҳастем, аммо ана ҳамин як озмун, ана ҳамин як бозӣ ки фоида дорад, мову шуморо якҷо бо ҳам овард. ва бубинед аксар аз онҳое ки дар барномаи мо иштирок мекунанд, ҳамешагӣ дар барномаҳо иштирок мекунанд ва ҳамдигарро аллакай
бародару хоҳар меҳисобанд ва дӯст медоранд ҳамдигарро ва мешиносанд ҳамдигарро. ана ин аст ислом, ана ҳамин аст муттаҳидӣ. Ва ман умед дорам ки шабакаи дониш ва сангиш ки имрӯз ҳамагӣ камтар аз 500 нафар аст, рӯзҳои наздик бо қувваи якҷоягии мову шумо иншаалло зиёд мешавад тамошобинаш ва иншаалло ки иштирокчиёни барнома низ аз 100 нафар зиёд мешаванд. айни ҳол мувофиқи қонуни барномае ки мову шумо дорем ва аз он истифода мекунем, ҳамагӣ 20 нафар бояд ки дохил шуда тавонанд, аммо 30 нафар ҳам дар бозӣ иштирок карданд. вале оянда агар ки зиёдтар иштирок кардан хоҳем ва онҳое ки мехоҳанд иштирок кунанд дар барномаи мо зиёд шаванд, хоҳишмандон, мо боз қиматаш дигари ин бозиро харидорӣ мекунем, то ки то 100 нафар дар он тавонанд иштирок кунанд. аз ин хотир мо шумо бояд ки таблиғ кунем ба ҳамдигар ки чунин барнома ҳаст, дар он ҳар як нафар метавонад иштирок кунад, дар он ҳар як нафар метавонад бурд кунад ва муҳимаш аз он бурде ки мо шумо мекунем, тамошобинони азиз, оне ки ба худамон як маълумотро мегирем, ки он маълумотро шояд мекофтем ва намеёфтем. ва ман барои он ки аз баъзе шакҳо дур бошем ё аз баъзе ихтилоф дур бошем, кӯшишҳо мекунам ки саволҳоро танҳо аз Қуръони Карим интихоб кунам, камтар аз ҳадисҳо. ҳарчанд ки мо яқин дорем, мо бовар дорем ба ҳар як ҳадисҳои саҳеҳе ки ҳаст ва Бухорӣ ва ба Муслим баъд аз Қуръони Карим, аммо имрӯз мардум пайдо шудаанд ва ҳастанд мардуми зиёд, алҳамдулилла мегӯянд ки мо мусалмон ҳастем, мо имон овардаем ва мо бовар мекунем ба Қуръон мегӯянд, аммо аз тарафи дигар китоби Бухориро танқид мекунанд, ки беҳтарини китобҳо баъд аз китоби Қуръон аст, ки инсон навиштааст, китоби ҷамъкардаи Бухорӣ аст. ва боз ифтихор барои мову шумо ҳаст ки Бухорӣ ҳамзабони мо будааст, аз Бухоро будаасту барои ҷамъ кардани ҳадисҳо тамоми гӯшаву канори дуньёро гаштааст. ва чуноне ки гуфтем, баъзеҳо онҳое ки имрӯз дар ҷаҳолат ҳастанд, ҷаҳолат яъне ки нодонӣ ҳастанд, ин хел гӯем дурусттар мешавад, чун шояд дигар хел мефаҳманд, дар нодонӣ ҳастанд, онҳо ба Қуръони Карим, ба китоби Аллоҳ бовар мекардаанду, аммо ба ҳадисҳо на он қадар. Аллоҳ пок аст. ба ҳамин хотир тамошобинони азиз, мо мизонро барое ки ба ҷо биёрем, кӯшишҳо мекунем ки биёед бештар аз оятҳои Қуръони Карим гирем, чун ба ҳамаи саволҳои мову шумо, чуноне ки мо пештар гуфтем, имрӯз ҷавоб ҳаст, дар гузашта ҷавоб буд ва дар оянда низ ҷавобҳо хоҳад буд. чун оятҳоро мехонем ва тафсири онро ҷустуҷӯ мекунем ва аз ҳадисҳо меёбем ва ҳар он ки аз ихтилоф дуртар бошад, мавзӯъҳои ихтилофӣ надошта бошад, онро мо пешкаши шумо мекунем, то ки мову шумо маълумот гирифта тавонем. ва мебинам ки ин лаҳза аллакай хеле тамошобинони зиёд дохил ба барномаи мо шуданд. хеле хуб, ва биёед дигар қисмати дуро низ оғоз мекунем. ҳама онҳое ки дертар меояд, метавонед шумо низ ба бозӣ пайваст шавед. ин лаҳза тақрибан 29 нафар ҳастем ва 53 нафар ман мебинам ки дар ҳама ҷо моро тамошо мекунанд, фейсбуку шабакаҳои ютубию, аммо
лайк монед тамошобинони азиз зери навор, то ки дигарон низ тамошо кунанд ва 29 нафар дохил ба барнома шуданд. Шояд баъзеҳои дигар дохил шуда наметавонанд, чунки барнома шояд ки бардошт намекунад ки ҳама дохил шаванд. ба ҳар ҳол мо ин лаҳза қисмати дуро оғоз мекунем. Онҳое ки дар дохили барнома натавонистед дохил шавед, зери чат навишта кунед, ман се ҷавоби дурусти аввали шуморо иншааллоҳ мехонам. бисмилlah. бетаҳорат ба даст гирифтани Қуръон мумкин аст? Савол. мумкин нест. Агар даст тоза бошад мумкин. Намедонам кадомаш дуруст аст. бетаҳорат ба даст гирифтани Қуръон оё мумкин аст? ҷавобҳои шумо. аксарият ҷавобҳои дуруст гуфтанд мумкин нест ва 24 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. дар чати мо чат чуноне тез рафт ки ман дида натавонистам. хуб, Азимов ҷавоби дуруст гуфтанд. Таманно Ҳикматов ҷавоби дуруст гуфтанд. Иброҳим Давлатов ҷавоби дуруст гуфтанд. мебинем ки ё ба пеш баромадед. Фазлиддин, Абдуҳаким, Муҳаммад Абу Ҳумайро ва Матрос, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. Номҳои хуб интихоб кунед тамошобинони азиз, то ки аз хонданаш кас шарм накунад. давом медиҳем. кадоме аз ин сураҳо ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба якборагӣ нозил шуд? Бақара, Фотиҳа, Тавба ва ё Анбиё? ба Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ба якборагӣ кадоме аз ин сураҳо нозил шуд? Тоиба Солеҳ дуруст гуфтед. ва 16 нафар дар дохили барномаи мо ҷавобҳои дуруст гуфтед. бале, сураи Фотиҳа ба якборагӣ ба Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам нозил шуд. Азимов дуруст гуфтед. Романист дуруст гуфтед. давом медиҳем. Умар, Тоиба Солеҳ, Сабр, Фазлиддин, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ва Абдураҳмон низ 11 зина ба боло баромадед. муборак бошад. чанд бор номи Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам дар Қуръон ёдрас шудааст? 5 бор, 9 бор, 7 бор, 3 бор? кадомаш дуруст аст? номи Расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам дар Қуръон чанд бор нозил шудааст? ҳафт нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. бале, 5 маротиба. хеле хуб тамошобинони азиз, хеле хуб ва рақобати хуб. давом медиҳем ки ё ба пеш баромаданд. Тоиба Солеҳ, Муҳаммад, Амриддин, Қосим Одилиён, Умар, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед ва Амриддин пай ҳам ба 3 саволи мо ҷавобҳои дуруст гуфтанд. ва бубинед тамошобинони азиз, ин лаҳзаҳо рақобат ҳамчуноне хуб рафта истодааст байни 4 нафари аввали мо, 4 нафар иштирокчиёни аввали мо. дар холҳо фарқияти хеле ва хеле кам аст. шумо метавонед аввалин шуда ҷавоби дуруст, ранги дурустро пахш кунед дар саволи оянда ва ҷойивазкунӣ мешавад. бо диққат хонед саволро ва ҷавоби дурустро интихоб кунед. мавзӯи асосии Қуръон чист? саволи бениҳоят осон. фариштагон, намоз, инсон ва ё рӯза. мавзӯи асосии Қуръони Карим чист?
از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. به نهایت سوال آسان است، چون میدانم که همه جوابهای درست هم میگویید انشالله. خب بله، 17 نفر اکثریت جوابهای درست گفتند. بله، انسان است، آدم است موضوعی اساسی قرآن و 17 نفر جوابهای درست گفتید. خب در چت ما که جوابهای درست گفت 3 نفر اول رو میخونم. ایرج جان غیرتوف درست گفتید. طیبه صالح، بابای دانه و نوروز تیجه جوابهای درست گفتید. طیبه صالح، محمد، امریدین، عمر، آنهایی که در جایهای نمایان هستید و 6 زینه به بالا صبر نیز برآمدید. مبارک باشد. کدامی از این پرندگان در قرآن یادرس نشده است؟ سوال را با دقت خوانید. زاغ، هدهد، سلوا یعنی بدانه و یا کبوتر. کدامی از این پرندگان در قرآن یادرس نشده است؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. اینک کدامش یادرس نشده است؟ الله پاک است. برای چیز جوابهای خطا را من میبینم در چت. خب 14 نفر زاغ را انتخاب کردند، اما 9 نفر جوابهای درست گفتند. کبوتر نیست، زاغ هست، هدهد هست و بدانه نیز هست، اما کبوتر نیست. کبوتر یادرس نشده است و زیادتر جواب خطا گفتند. بیایید اکنون دور کنیم من همان شبهه را، چون که درباره زاغ در سوره اگر خطا نکنم مائده آمده است. بیایید ما و شما دیده میبرایم تماشا بینانی عزیز، چون که بسیارتر همین را انتخاب کردند. در ترجمه معنا سوره مائده آیت 31. بعد از آن که قابیل برادرش را کشت، ندانست جسدی برادرش را چیکار کند. پس الله زاغی را فرستاد تا زمین را بکاود و به آن نشان بدهد که چگونه جسدی برادر خود را دفن سازد. گفت وای بر من، نتوانم مانند این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم. پس او از گروه پشیمان شدگان گشت. و اکثریت در چت نیز بدانه را باز انتخاب کردند. بیایید دوام اول از سوره نمل درباره هدهد میگویم. درباره هدهد به خاطر بیارید نامه سلیمان را و در ترجمه معنا چنین آمده است: و سلیمان میان پرندگان جستجو کرد و گفت چرا هدهد را نمی بینم؟ یا او از غایبان است؟ پس یقین دانست که او غایب است. و این درباره هدهد بود. و در سوره بقره آیت 57 اکنون قوم یهود را به یاد میبیاریم، چون از این پیش ما گفته داشته بودیم. در ترجمه معنا چنین آمده است: سوره بقره آیت
57 و به یاد آورید آن نعمتی را که بر شما ارزانی نمودیم وقتی که در زمین سرگردان بودید و از گرمی آفتاب ابر را سایبانتان گردانیدیم و برایتان من و سلوا یعنی یک بدانه را فرستادیم و برایتان گفتیم بخورید از آن چیزهای پاکیزه که شما را روزی دادیم و در مخالفت دین مروید، یعنی بر دین مخالفت نکنید. ولی آنها به جا نآوردند و آنان بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم میکردند، زیرا عاقبت ظلم بر خودشان بازگردانیده است. و این بود جواب درست، یعنی کبوتر در قرآن آمده است. خب در جای اول آمینه، عبدالحکیم، طیبه صالح، محمد، عایشه و مریم آنهایی که در جایهای نمایان هستید. عبدالحکیم به 3 سوال ما پای هم جوابهای درست گفتید و چون که من گفتم این لحظه ما جای عوض کنی رو نیز دیدیم. تماشابینان عزیز خیلی خوب و کوشش ها کنید، همه از شما میتوانید به جاهای نمایان براید. دلیل بر ضد کی سوره آل عمران نازل شد؟ سوره آل عمران دلیل بر ضد کی نازل شد؟ مسیحیان، یهودیان، هندوها و یا شیعه؟ کدامش درست است؟ سوره آل عمران دلیل بر ضد کدام از این قوم آمده رسید؟ چت ما کمی خاموشتر است یا اینکه سست‌تر است به قوله. خب جوابی درست، دنیا و آخرت درست گفتید. عبدالله نورالله درست گفتید. راما درست گفتید و بسیاری دیگران نیز جوابهای درست گفتند. 16 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. بله، بر ضد مسیحیان. سوره آل عمران دلیل بر ضد مسیحیان، آنهایی که عیسی علیه السلام را خدا می شمارند، آنهایی که باز سگانه خدایان دارند، بر ضد آنها. سوره بقره باشد بر ضد، دلیل بر ضد یهودان بود و اکثر جوابهای درست گفتید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، بیایید اکنون به میبینیم که ها به پیش گذاشتند. باز جای عوض کنی. ماشاءالله. آمینه، صبر، امریدین، عایشه و مریم و آیت الله آنهایی که در جایهای نمایان هستید و صبری دیگر، یعنی ما 2 صبر داریم. یکی صبرها به 4 زینه به بالا برآمدید، من شما رو تبریک میکنم. سوال آخر قسمت 2. البته از میان بندگان الله تنها کیها از او میترسند؟ صادقان، مردمان، دانشمندان، با عقلان؟ کدامش درست است؟ البته از میان بندگان الله تنها کیها از او میترسند؟ سوره فاطر آیت 28. دنیا و آخرت درست گفتید. اولین شده. بله، در چت ما 1 نفر جوابی درست آمده رسید، اما در داخل برنامه 8 نفر جوابهای درست گفتند. بله، البته از میان ما بندگان الله تنها دانشمندان از او میترسند و این بود جوابی درست. تماشابینان عزیز ماشاءالله. و 8 نفر جوابهای درست گفتند. در آیت چنین آمده است و بیایید ما و شما این لحظه دیده میبرایم ترجمه معنا را. و همچنین از مردم و جنبندگان یعنی جانوران و 4 پایانی با رنگ‌های گوناگون پدید آوردیم
البته از میان بندگان الله تنها دانشمندان که فرمانش را اطاعت می کنند از عقاب یعنی از عذاب او می ترسند و هر آینه الله در ملکش پیروزمند و قوی است و گناه توبه کنندگان را آمرزنده است. از تفسیر طبری. اما در ترجمه معنا، در ترجمه عینی چنین آمده است: عین همچون از مردم و جنبندگان و چهارپایان گوناگون، همچنین البته از میان بندگانی الله تنها دانشمندان از او می ترسند و الله غالب و بخشاینده است. انا همین بود جوابی درست. و امروز من دیدم که همه شما تماشابینان عزیز خیلی و خیلی فعال بودید و رقابت هم نیست، رقابتی خوب بود تماشابینان گرامی و امیدوارم که باز در آینده ما با شما فعالتر میشیم. بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمدن، چون قسمت خوبی برنامه ما رسیده آمد. جاهای اول رو میبینیم. جای سیوم صبر مبارک باشد، جای دویم نصیب آمینه گردید مبارک شود و جای اول سزاواری، جای اول را محمد سزاوار گردیدن مبارک باشد. همچنین امریدین و اویشه نیز در جاهای اول بودید. من شما رو صمیمانه تبریک میکنم. واقعا رقابتی خوب و بیایید یک بار دیگر غالبان را برای شما نمایش میدیم. مبارک باشد. خیلی خوب. تماشابینان عزیز، در همین جا وقتی برنامه امروزه ما به پایان میرسد و من تشکر زیاد میگویم به هر یکی شما، به آنهایی که توانستید وقتی خودتان رو جدا کنید و در برنامه ما اشتراک کردید و آنهایی که میخواهند هفته دیگر روز شنبه در برنامه ما اشتراک کنند به شبکه دانش و سنجش ابونه شوید. شبکه دانش و سنجش در یوتیوب است، همین است شبکه اصلی ما. شما میتوانید آبونه شوید و آنهایی که آبونه شدند میتوانند زیر چت ما نوشته کنند و آنهایی که آبونه شدند و زنگوله رو پخش کردند اولین شده میتوانید وقتی برنامه ما آغاز می شود در آن اشتراک داشته باشید. یعنی هر هفته روز شنبه برنامه ما در شبکه اصلی دانش و سنجش برگزار می شود. لحظه چند با شما من اکمل منصورف بودم. برایتان بردباری و خوشی های روزگار آرزو میکنم. الله تعالی کند که هر یک از ما و شما از آن بنده های شکرگزار باشیم و از آن بنده های باشیم که در قطار صالحان هدایت یافته باشیم و دعا کنیم که فرزندان ما و نزدیکان ما در قطار ما و شما و در قطار هدایت یافتگان باشند. امین. تا واخری های دیگر خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
сураи одиёт яъне аспони даванда дар Макка нозил шудааст ва аз 11 оят иборат аст. بسم الله الرحمن الرحيم ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا аллоҳ савгандиёт мекунад. савганд ба аспони тозандае ки нафасзанон ба тарафи душман ҳамла мекунанд. савганд ба аспоне ки ба наъли худ сангро зада оташ мебароранд. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا пас савганд ба аспоне ки бар муқобили душман бомдодон ҳуҷум оваранд ва он гоҳ дар он ҷо ғубор бархезонанд. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود ва он гоҳ дар он ҷо дар миён дароянд ва душманро сарнагун созанд. ба дурустӣ ки одамӣ парвардигори худро шукр намегӯяд. وإنه على ذلك لشهيد ба дурустӣ ӯ худ бар ин гувоҳ аст. وإنه لحب الخير لشديد ва ӯ алоқаи сахт бо дороӣ ва мол дорад. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور оё инсоне ки мағрур аст намедонад аллоҳ таоло мурдагонро аз гӯрҳояшон барои ҳисобу ҷазо берун меоварад. وحصل ما في الصدور ва он чӣ дар дилҳо аз неку бад пинҳон аст ошкор шавад. إن ربهم بهم يومئذ لخبير парвардигорашон дар он рӯз аз ҳоли онҳо ва амалҳояшон огоҳ аст ва ҳеҷ чизе аз ӯ пинҳон нахоҳад монд. шумо сураи одиётро шунидед, яъне аспони даванда. дар Макка нозил шудааст ва аз 11 оят иборат аст.